Hey, sắp trong mình cái đua mà sẽ mình giấu căn ni về cái tita American mà và chân cáiron try on nha. And yeah, sister, I would request you to be ready. If I am lost of vocabulary, I would ask you to help me out. Sa takin, hey, tuntruma kan program hi unano Marian voikat miron phone hey hetiang program hi kan hoi hotat iron tel thei chon atia. So ka first response kay takchu ani I mean I'm not going to be the right person tiin kan chang ta asan chu hey Manipur Atang hetiang apprentice ti thei tur kumlama po senior o mga chon ko ran lama po senior tam nol don ti ka hria. And second point trong hi ka boy ni chu wang chon ke chu an ni tur tak ju kan ni don lo tin kan chang ta ma se chu ta chon he ten ka ril ruwa thil ron lang pakhat chu hey Kolkata kaltur kania so last Sunday kan Kolkata ka ju pana KWS worship service preaching kazu pia chon Monday Tuesday kan interview le na thok tur kania kahan thok zo nimin khan karon kir le ne chu hai hetiang ka itinerary po hetiang hian nia chuang chon in program and in collide mai thei kati kate ma se ka program kha soi tong khan kalkat program khan nimin khan karon kir le nimin khan aizol karon thleng le ta so son Mary hian see how it coincides Pathian rem rura nianga tia a timing come on so ta chon ke pan if that is probably katia ka denying am to lo so chon ron ding tho kani ber mai ani and the next thing is this is my first time to aizol ka voi khat ron kalna and then at the same time hey mi zo tronga heteng hun khamang a first time tour ni le nga la chuang chon ka hopur lutu ka ni ka hopur lutu ka trong tai tam I pray the Lord and that's why I'm going to try into Mizo mo south hun gen lo I'll not speak long asan chu athu kan boina Manipur boina chu athlang puin in prefecto ti chu country ma se tonight I just would like to present what we find ma kan mu dan chin te nang ni point in riat ang le ai in mil don lo po ka helo ma se hetiang hian ni ti hi han soi ka dua chuang chon karon ding kania a topic atan point understanding the Manipur conflict 2023 tun truma Manipur kan boina ti hi anita kan topic tur point hey soitura soyangin pastor kania came crusade vela preaching to kanti trina ma se hetiang tu nizana karon present tur hi Pathian thu sermon tur ni lova hen harsa ka ti zol le asa sermon ni sen Bible kan kau nga kat du kan prepare kan ka soi mai don ya ma chu and then as I prepare spirit anointing angel in spirit Holy Spirit in min thu mangzel han ka soi don ta ma se Pathian thu chok ni lovin socio political and religious conflict of Manipur ha soi tur kan ta ma kan kho tlang nun chuan kan sarkar te englo din mun le kan sa kho din mun kha ni ta chuan chun hetiang present tur kan ni ti ka hria tranga Bible chang ron lang ma saber chu hi ani hey anita 2 Timothy chapter 2 verse 15 nang chon Pathian lom zong mi na thok tu ma anni na za puilo thutak chu dik
taka mang tim nitum thlat ang che mo rightly dividing the word of truth ni zana ka soi tum ka soi tur karon in buatsaih hi thutak chu anni don hi ka du ber ni ama hey ke ma narrative chou ni lovin one sided biased narrative anni ang ti hi kalhawani cho biased narrative ni loturin nakina kan pastor opening prayer pastor po kana soito akamo hetang tuna statistic chirang rangama anmanin nizana kasoi hi kanun hauten hangai se a bias sa kan min ngai don ta ma se Pathian fa te kan nia wang khan khabai bias taka han soi kha kadu lo ani Pathian thu hi dik taka soi mo kan du anga tuna kan Manipur boina po he Pathian in adik ati zonga present lo pal he ka thawani mo so ang rightly dividing the word of truth kan hermeneutics kan ti digangai tinani cho Pathian thu apo hen hermeneutics Pathian thu letling ji he kan film kur lo chuan kan boy trin ani mo chuang chun ni jana kan soitur po hi kan hermeneutics se adik lo palange ti khlau lu tu ka chu ka trong tai na sat na ber po ni ma chuang chun hey nang ni po thani chung zet in trong try to ma se in trong try na in hermeneutics adikem ti kha ni jana hen in chui la ka du ni ma kan zo fa chan pui te torna ni tia kan ti salamakan in connection na chu ngai tua khami chu hoya in trong try ni chin in hermeneutics ka adik lo pal the ni chuang chun hermeneutics dikta ka kan trong try lo chon Pathian point min sang don lo ti hi min sang lawang ti hi ke ka interpretation khanita ma chuan chun ni jana hete han han present tai la soyang khan the Manipur conflict tuna kan boina hi enge narrative sang ma hey kanunau te narrative hi soitur chu atam wewang ma se toy zong kan soyanga narrative pakhat an mani narrative sangan nia chon a first narrative achun it is a communal clash between Kokizo illegal immigrants refugees and the Meiteis anti ne mo tuna kan boi na he an manen soi dana chuan hey illegal immigrants mo Burma ram ani lo le Bangladesh atanga ron pem lut Manipur mi nilo Zo Hnahthlak tele meite te in kara in boina ni anti mo pakhat ha an mani narrative pakhat ania ani na chun religious persecution ang poin toy te kha religious persecution ang poin an han chota especially kan center sarkar nen in zom an nia wangin mo an ma ni favor mu na tur pon yang chu an ma ni favor mu na pon tur pon yang chu hey soi tong khan ke ni Zo Hnahthlak te Manipur ho hi thlang puin Christian kan ni ta mo chuang chun Christianity le an ma ni sa kho in do ang khan an soi ta Christianity ran mani sa ko indo an soya chu Christianity kan ti chunga hian ke ni mi Zo Hnahthlak te chou ni lovin an ma ni me an ming po han lamila me te zinga po Christian an tam nol to ani an ma ni church te kha nat satakin anti chia chu wang chuan hey Christianity le an ma ni sa hu in kara in englo conflict ni ang khan po an soya zon kan siema hian het hen a soya ne ama sa taka chun it is a misunderstanding between two communities ati mai mo hey an ma ni timai ang mai te tele ke ni Zo Hnahthlak te in kara in ret thiam lo na ni ti khan a soi ta abana adota chun hey a narrative kha tlem aron be lap sa nge ni lo le aron englo adang dai na ron soi nge it is not a communal class it rather is a fight between the government of Manipur and the Kokizo ethnic group atile ta ni so ma
hey kan siam pain athu ama englo mau ta trangin asoi chuak hey TV mo TV asoi kha hey hi community khat in kara in ret thiam lo na po anni lo Manipur government le hey Zo Hnahthlak te in kara in boina ani atile ta chumi zo asoi le pakha chenge. It is a problem created by the narco-terrorists of the Kokizo ethnic group atile ta mo hey boina he englo now hey general public in atiani lo hey ram noi mi kan tiang chu mo ram noi mi kan te ma sa ma khan narco-terrorist mingkha ahan vole ta an ma ni awang hey tiang boina hi umani ti khan ahan soi ani chu narrative kan siam narrative ania Allah sa kanunau hey mấy te atanga last narrative kan da du chu hey Zo hian ni ti po chun 11 ma se hey hian enge a general an mani narrative kanita last achun kokomi ti hi coordinating committee on Manipur integrity Manipur hi englo Manipur pum khat na englo bot chet lo turti tuma hey committee indinan ne anma ni hian Zo Hnahthlak ho hi narco terrorist tiin min vua chuang chun narco terrorist ho chunga hian 7 June khan war an pung ta ni kha mo kan home minister amit sa kha 30 May to 3rd June kha in fala oma kha ama a hole kar khat pot ni lovin hey ko committee hian ama home minister pa to englo request te po engba ngai lovin hey kan ni chunga hian war an pung ta chu tiang chu narrative rang aum ne mo in resa po ni mai the ma se hete han kan soyang within 30 minutes zo katumania the present situation nasina kan soi zong khap kanunau te kati tun thleng hi ti tak achon me thard ma khan thlang mi zong hian Manipur mei te hi kan refer huna kan unau phaya kan unau te kan ti train especially when referring to their spiritual, when giving concern of their spirituality. Hey, kini thlang mi Christian te hian anni zinga rong kan bola missionary te kan tira chuang chon an tharau ar boral tur hi kan ngai ngam lo chuang chon missionary na satakin kan thoka chuang chon kan unau te kan ti thina ni chu me three ma khan masit voina hian unau te hanti du lo ngoi hi kan zinga atam to ani kati do ni masit tun thleng as a mission leader may te zinga missionary na thok tu ho tu pakhat kania wang po ni ang chu anma ni hi kan melma our enemies hanti turhi kahan ngai to ka in phallo lu tu kani kamel ma ti voi khat kahan soi soni kan soi chuak ni akhan chu kamitli atlapul pulani asan chu unspiritual life ka ngai tu amo tak sataka chun kan enemy ani to ani mo ma se ka spirituality ka tharau hin chu a phallo khat ani chu kan mel ma hanti tur khamo o khai tun khang kan unau kan tia hey kan Zo Hnahthlak ai ma po an ma ni ta tur tai na sat veile an ma ni kan veile unau te kan ti tam kan ti dan kha kan ngai tua ka phal lo ni ma se taksa nung kan nia wangen taksa chun kan mel ma ti turin anron lang chou hi chu anna ani chuang chun
enge politically min interpret te chun chu minoi lowang ma se as a pastor, as a spiritual leader mo chu ke ka riru ka put dan ani chu. Okay, let's go to the next. The present situation. So tiang an mani narrative an ti lion attack me o chen hetiang hi ani zok ani kan ti do ni. It is an ethnic cleansing of the Kuki Zo Mar Mizo community. Zo Fate mo Zo Hnahthlak Manipur Atang Zo Hnahthlak te zong hi enge tha vek turti kan ti angem anni lo le Manipur Atang kan zawaya no chok turti an riru ni te kan mu dan ta cho ti ta ka chon ani lom tu na hen in fala zofa te pakhat po kan tolo kan kat didu ani tolo ti la son hey new lambulen area son kathi pon kathi mayang tia mi som ni vela no mati tu na hen zo kan zo Hnahthlak te mo mi som ni vel chunum ma se adang zong chu in fala pakhat ma kan tolo mo in fal chu ni lovin hey an mani meitei te venga meitei te district songa pakhat ma kan tolo ani so wang chun an ma ni riru chu step khata chun an success to ani an district atangin min not chok to mo chu ni lovin chu ba ka Manipur atanga no chok tur tha chil tur he min tu mani ti chu kan mu dan ani mo asan chu enula in fala kami tribal chu naga po tribal nia keini po tribal kan nia ma se mi an tha inte an ti cheta begin te an ti cheta kan he ko kite Zo Hnahthlak te inaniem Zo Hnahthlak te church anem ti khani chu an question kamo naga te ta ani chon tribal anni chungin anni an khoi to lova Zo Hnahthlak te chou khan min khoi to ani chu mo chu nia kha ka soi po kha in misinterpret ang hey emotional card play katumani lo mo affect present kani mo hi affect kani cho thutak kani kani hey cleansing hi ani so an manin antum mo engwange ti chu nakina karon soidon ya chon systematic displacement, killing and destruction of tribal settlement mo ti to angin apa na hian hey infal New Lambulen area hong sai veng ante how keep veng chon paite veng chon national game village ke mani zong omna ani lo le langol housing complex ate mun thanga zo fati omna zong kha next by next in anron beya chon khata tang khan min displaced to ani mo min displaced to ani nakina kan how to pa po na soi kha ma point fall apai te venga tangena nia inte anhal sakamo so tiang chun hey meitei ten khatiang rilu kengcho ni lovin khatiang na kha an thok ani ti kha han soila chon hey state sponsor exploitation and subversion of constitutional protection ti chu Manipur Sarkar hey meitei te public general ngai tu na chok ni lovin Manipur Sarkar hoi khot na nuya hetiang nai an thok ani ti chu kan tingamani wain hen an mani chan an oi lowang san chu kan sia ma hen enge soi unaw kan ni kan za in Manipur Sarkara irinna ingarangu hey harmonious te kan nung le don ne tia bawa chon antrong bawa chon an soi ma se anung behind the scene chon hey state sponsor ani ije chu han ngai tola Manipura police station engzange public general in anan lut to so Manipur Police Training Center pahangay po so capture anjo capture silai more than 2,000 automatic guns and in terms of lax ammunition mo silai mu unlock so te chu han ngai tola state sarkar in police te IRB te hey general aron lut huna public te aron lut huna in kap don ne tin thu pese tu main an lu ngam lowang chu ni lo mo ni lo le
over to em ka expression chu ma sa over lovin ka hria ma an mani sarkarin an puya wang khan sarkar khan ei mi puyaron kalpoin kan ke mani mi ne eng ma inti lo turti thuan piak ani om tak chu chu an piatin 100% proof so omlo ma se government sponsor ani kha khatiang atangin alang ti kha ke ni mu ziani ma heta hen pu pial thanga pathanga awma Manipur chincha ke ayan na chiang jok ma nga ma ama pon hunan aman hunap asoi thei karing khatiang chu ani wang khan hey public ho khan police station eng zange luran tia gun te machine gun te ammunition te anoi telen an la chok ta chu mi te chu mangin tu na hen min kap tri ani mo chu an adin mon okay and the recent outbreak of conflict, the present situation present situation ka soi du pakhat chu Manipur government hoi hot na ani kan ti du na chu enge hey last year vela trang khan ani lokum khat ni ma trang khan Manipur sarkar hin enge tlang mi te ram ho hi hey reserve forest ani wetland ani tien mo kan Manipur paten ka tilai kum sang lai an nei to ram te kha Manipur sarkarin hey zo far ta tribal te ram ani lo hey government reserve forest ani atia mo khatiang khan zoi te tin min lak saka an thil tum hi success sen thlang mi te especially zo far te hi tuna kan umna ram hi 10% chu ke mani ta turani en chu adang zong hi government forest reserve wetland ani lo le adang dang khan an pong ta chu engwange kan ram min lak sak tu mani ti kha achieng ani lo wem mo kha an tum ber chonia ama se a lot thling lo wangin tun thlang cho lot thling lo wangin kan ram hi chu kan preserve free ani tun thlang han okay and the recent outbreak of conflict kami ngai tu na an ne wang khan pakhat kami ngai tu na ne kami ngai tu na success lo point mei te ten an ri ruwa chon kan ram hi an tu lutu ka wangin government atranga reserve forest enga mo han phona han lak thei ti kha an tuma kha an lo cham point ST scheduled tribe in mei te hanin similar chon tribal anni to anga tribal anni phei chon he kan rama adu do in an lei thei to anga mo chuan kan ram kha min chu sak thei don ani chu khami idea kha an manin an neya khami kha tribal ter an thret sok to awang khan an du lova hey atsum all Manipur tribal union of Manipur tia naga le Zo Hnahthlak te song khom na atsum hey kan mizo zirlai porti ang mo yan yang chu khan hey third me khan peaceful rally kha an hoi hata ma se mei te chun second me khan hey kami counter blockade anti an tranta amo peaceful rally nia kami blockade ni lovin ke manin kan nei tum kha peaceful rally masih an mani kan counter blockade anti amo me nini izana kan khateng kan nasa devin ke ni against kan na an thok trana masih third me kan ti tum kha chadeben kan ti zawa chon dar khat minute nga hey memorandum kha Churchanpur this year kan submita masih bandoi thlak takin kami dar khat minute nga pela kan leisanga hey kan monument centenary gate kha anron halta kami chau ni lovin hey peaceful area participant ho in lam hoi kir ho pakhat tekha an voa chumi jing pakhat po an thata chuta trang chon hey tiang violence aron erupta ani cha mo khatiang chon ya mas an mani nan soi adana chon ke manin hey boina he kan sim chona ke manin mi kan vo masa ke manin mi kan that masa ni anti mas khatiang chu proof amlo
ke manin kan proof te chu dar khat minute nga kan han submit kha dar ni po ni lovin kha leisa nga khan get kha an rota chu cho chu ni lovin mi kha aron an lungte an denga chon an wa mi phat an thata chu mi zo chen ke ni pokaron in tran cho ani ti ke ni interpretation ni cho in oyang am chu ka hello ma se oila ka du mo asan chu thutak ani chi cho the ke ni mu dana mo ma se an mani chun thil dan thang thang an yang so next is chumi that hria khatiang boina aron erap ta ka chon are mai to lova tun thengi boina hi heten akal chou zela mo tun thengi heten boina hi akal chou zela that as of that 10 July nimin pi englo estimate achon tribal deaths thlang mi Zo Hnahthlak te tun trum boina athi zong confirmed death to 127 plus ani cho mi athi 127 aming country ma se tuna a umna hriat lo thi nge thilo ti po soi thelo po tam tak anum nol ma se tun thleng han confirm the 127 ania chun hey injury to 8,000 plus mo silai in kap le aron thlan na in injury to 8,000 plus ania chon settlement burn or attack kanum na inte veng te anti chet hi 290 plus anito mo 290 zani som ko chung kho le veng min ti chet sakto ani tinani cho tun klenge chon churches vandalized begin Manipur chu in frerangin kho pakhat tereu te poin begin pani pathuman thei ta mo chu tiang chon veng zani som ko anti chet lai khan church chu zathum som nga pasari vel mo anti cheta an hal sak an hal po ma halwa han vandalize anti chet kha po nolta chon in an hal hi zali sangli zanga som nga chuang ani to cho in mo in an hal hi sangli zanga som nga chuang ni ta chon tribal displacement kanum na kan in kan khwa thei to lo singa chung ani to ani ma singa chung ani to ani ti a latest statistic chu ani chon deep rooted injustice ka soidu pakharoma adang zong soilo ila poin 30 minutes ago katuma bangen hete hen kan soyang pani ka soidu heta hen underrepresented of tribals in the state legislative assembly thlang mi Manipur population hi kan study latest population khan meitei te 60% ania thlang mi te 40% kan neta ma se MLA kan nei the som pako cho ni cho som ruklaya som paku cho MLA kan nei the mo kha politically legislative assembly hola po kan representation athalo tinan cho kha anmanin suppress min ti bangin mo the limitation te anti du lo wangin anianga chon neglect of hill district and concentration of resources in Infal Valley till Nazawng institution Nazawng Infala a vayan tila chon a diklo de anga mase 90% nge 95% he institution government institution zong he Infal district anda ani mo chuang chon government facility tam tak anda to wangin rampo chuang chon rampo alo nuol mo chuang chon anmani private housing turkha a claim tul po ani the ani chon hete hen hantila kan entir du in mu thengem budget hi hanenula in mu to po ani mai the wa ma se nizan hen ka soi do ni he wanga hian Manipur thlang mi te zo fate kan nur ni na kan ti ni enula 2017-18 na khan Velia ti chu mei te umna district te
in terms of crore 4,892 crores Indian Manipur government budget ka anmanga chuta chon thlang rama chon 108 crore chu ani chan man mo anin khau ji chu 1,000 po nilo an mani na man chu 4,000 plus and ke mani rama chon only 100 plus crore ani chu ha an next year kan ein khau le ma se last year yes 2020 and 21 accounts are very, very large different ta mo heti ani chun thlang rama chun kan development don lo ti na ni chu mo so min du sak lo ti na ni so tiang min du sak lo wangin kan ril ru te anna kan ngai tu na te kha anron ti na zo la ni wang khan he tiang education chi thang kan te he tiang thang he kan ron thlang ani ti hi kan soi tua chon heta the tyrannical rise of a communal chief minister birena ma thlang mi Naga Chief Minister Pani Pathumlaya to Manipur Musalman Chief Minister Poma Meitei Chief Minister Potam taka anum mase birena he a Chief Minister he Meitei te tan chawa Chief Minister ni angin aron lang to awangin kan tour theme lo ani mo chu kan boy na san pakat po ani ti he kan soi do ni alasa he te han soi la the way for what separation only solution mo may te tele tlang mi te kanin separate chu kan tan attrabel tur an manita point attraberang ti ha kan dan ani mo chuan chun he separation he kan deal ta he separation he enge ni don chu kan hello mo enge ni don chu kan hello ut poni mai the state poni mai the eng poni selan he separation he lo chun harmonious taken kan nung thei to lawang ti hi ke tun lai ta kan ri ru ni wangin hemi tur po hen kan trong try angai ma se engang separation nge ni don tu chu Pathian hria chon sarkar ten an ngai tu sarkar te lek kan ho tu ten an ngai tu anga mo chu tun lai ta kan boi na ni ti kha ka han present du dan ne 32 minutes kamang to teng hen ka ti toyanga tun ni jana ka so hi what is the problem of Manipur tiania naktuk jana Pathian hun tramin piak chon tun lai ta ka human story eng tik taka nge kan tur je nu nau fate an rap ani lo le in an halte mian vok te ni lo le tun lai relief kema kan jete khatiang thu kha naktuk za na karan soi le don dia mo ni za da chon he a root cause ani ti ha ka soi tu takani ole I'll wind up here and thank you all for giving me time, and then God bless you all, and may we be informed more, may be informed as we listen to what I've presented, and hey prayer point to hriat tam na turin Pathian kan zatan kan presentation he min malsawm rose. Thank you.